Шывалатты равдауандон эрудиты ықшашқомыл ганинажы бақыд докторты аққош. Алаштойсы республикон клиникон рынчындомма. Шававырты хайзыр той хисавады аппаратон ымбырды. Докторты нақаштамгаш касамрабары танкты инфекции. Шывалатты маркаштышты саттахарин агама хойракты арвыштыр сыдышты ирташымма. Эрудит якушт дуын ықшажамайма баурытта. Нартакка фарштайл кушынс республикай прокуратурай. Хисавады ваңтамазыр той Донецкама, Луганскай шауаглих даттыл. Абоны бомы шанымасу сыпаршада сыппор-сыппар. Коронавируса рынчынтыны маскурима аштадай маджы фафылдар, фала эпидемиологон вавар жардақшай нагнау. Варашема гурзаштуна араныл шымбырт ашшадай фылдар важлашан хаттулгай. Уйтықай аппаратуның бірді фейқушын котта вице-премьер Томайты Ирбег. Сергей Миняйлы зуаптытта кушчытын бабар котта фандак конкурштыта фойнадыл фауын. Маждаджы жақыты фарштайлын хаш котту хисанай. Пайдаса кынынс анажак унай. Регион ражамонак бахаш котта барат қаққанжыты аргом усы коттагыма аждахын.